نی بقدر و بقیمت ساتیه برز نجدت تقوا اوه ج اق پارتیه جبو باجار وانه به نامزد شارداریه باجار مزن وانه و بوه کجی امی نها فکر رامانه وی کارو باره وی خباتن وی امی گهدار بکن و می جب پرسن کاغلو جبو باجار وانه و هر وقت بلا نها وانین کم نها گهدار کن جنافچیان و هر وقت دنج مرکز وانه دی جنها و پیدا گلو به شاردار نامزد شاردار و چه بجه و ام بجن وعدی ویچنه پلان و پروژه ویچنه میوانا یک بیک جه گهدار بکن ماموسای بخیر هاتن سر چاوار هاتن صاحب روز باش سپاس دکیم جواران چوان باشن باشن مالا و خودش و راضی به امجبو تماشا امجل حال و روز باش بیشن هل هبن و سر سر چا امجل حال و وقت و پرسن ها ایدی و دست کارو خبات جیکریه نه هذا ایدی ام بیشن کارو خبات که مهم و گرینگ دست فکری حتی سیویه که آداره حتی و دمه اونه ایدیش بو باجار وانه گلو اون خوازن ها چه بیشن اونه پلان و پروژه خو یکون خوازن وانه بگوهرینن وانه مزن بکن وانه برفره بکن یعنی جی اون خوازن سری پیشیش بو باجار وانه اون چی بکن که اونها ایرو بونه نامزد از سپاسداری و ما هر هبن سایه و دا انتکارنش بو گلی خواه خودن ناسکرین و خبات و رمان خواه جبو گلی خواه رش بیشن براستی ام ایرو جبو ناساندنا نامزدان انقرینه به وی آواییش یا مینه میوانی و یا راستی اما بیجی چل روز بریان ها کوچاقی سر و کامال اف görev jumara tevdikir niziki mehkiyeji em si penj roja şkara ser proje xabitin u peşa roje da ka emej bu milleti xwaj bu geli xwaj bu bajarı xwa biçi avayı karan pek binin birasti astangiya her giring der haqqi vanila eve ku van şehreki civane milyon eksad و 50,000 انسان جیان خو بردوام تکن او انسان مجی 21 سالینه para gelekşi ev genç و جوان ما بیکار لازم ام جوارا ایشو کاری پیدا بکن ام خازن پروژه ما para gelek به سروی آوایی بین حاضر کردن و بین هولی امجی خباتی خواست سر بیوی آوایی پیکنن و بحثا گنج و جوانا کرگلو گنج و جوان باجار وانی ام بیجن رادبن دچن متروپولا یعنی کارو ام بیجن تشکیوسا لهر باجار هلبته ام بیجن البحر الرشه البحر اسبی هي و حتى الانادولا نافینچ هي گلو پر باجار وانی اویک هي یان بله para gelek genceme dijivani jiyana xo berdewam dikin û karûbarê xwe pêk dînin egleb û havinan baharê dest pê dikin heta serê zostanê jî derve dixebitin ji metropolê mezin dixebitin diçin li İstanbul, İzmir, Ankara û cotkarî dikin para gelek ji bo cotkarî jî dişine aliyê Behraspî herêma Behraspî Behrareş bu cotkariya fındık û tişteydi bavekî demsalê diçin te xeber ev dikin em dixwazin bila ew nebe yani ciwanê me û gencê me bila xebatê xwe û derbaziya xwe bi şehrê xwe pêk bînin ji zarokê xwe malbata xwe dûr nekevin lazım em proje wisa ku bîne holê insanê me bi vî awayî jiyana xwe berdewam bikin yani bi şehrê xwe da berdewam bikin û quvveta xwe ji bo geşbûna memleketê xwe ji bo bajarê xwe pêk bînin lazım e tabii hükümeta merkezî jî bi vî awayî halîkariyê dene bajarê me aslangiyê me zehfin yani xêzînekî girîng heye memleketê me da ev salê ku 20 sal beriyan hada para gelek koçberî çêbiye û dandorê çeperê bajarê me da xizînekê em dibêjin yoksulluk yani yoksulluğa bajarî xizanî gelek mezin e evî xizanî lazım em holê de rakin yani insanê me bi geçima xwe bi jiyana xwe baş derbas bikin em proje xwe ser ve her du lingan dane erdê
یک بیکاریا جوانان para gelek ser bixebitin yekşi xizaniya geli ser bisekinin ve bir avayı em dixazin şare imkanı şaredari para gelek jibuan her du avan بله هر دو بشان her du beşa da proje زورا خوب دن سر ودره د و نامزدیا خوده و ام بجن بخیر کو ببن شاردار جونل سر ویا بخبتن هر وقت دن ام بجن جخینی به مسئلهن و پرسکریکن باجار وانه وقت کو ته گوتن جدر وادا چا خویات که جهندور دا چا خویات که گلو چه گرینگایی هه کو بلا زوبز ورکرن باجار وانه چه حوجه داری هه yani براستی tabi peşi mesele da jigot yani evet. her du 5 jmara gele mesele ki giringin yek bekariya civanan yekşi xizaniya gelan yani ev ne be emni karın insan peşi ev varın çareser kirin çareser kirin lebeli ali siyasi de ji du 5 hane holi yan tu reşi yan jispi lazım em ortada siyaseteki nu pevajoki nu dene berxa gele siyaseteki ideolojik tete axaftın biser kimlikan biser aidiyeti Kurdan siyaseteki ideolojik zaf tete axaftın evi gelem guherin yani Kurdu ku millet edi bajeri da dijin gele yekitiya xakene ek yani bir siyaset ideolojik xalas kin em bevi avayı yani namzetiye xaji em bevi avayı pek binin ali siyasi derece gele em ve gelek bağfın bu insanı xara bejin yani ne ku astengi bu kimlik ameheye bevi avayı ço astenginine lazım em bevi avayı رش و سپیان بله ساعت باش مجارك مهمة يعني اف هالبشارتنين ام بيجن نه گشتيه هالبشارتنين هرميه لو راد هالبشارتنين هرمي ده بهتر خدمتا بربچا و کوچو کولانان یا درو دوره یا باجر یاره اوانا درتنه پیش لازم که هر چخاص ج پارتیه که نامزده که بجی دوی که ج کسندن جی رای بستینه نوسا گلو ونه برای خو چا فرکن ونه ج ام بيجن اي اك بارتي شخوون نامزده رايوانن قالوا ج بارتي دن را ونيش بيجن يانجي ونه كاربنج بارتي دن جي راي بالسين براستي امي خبات خو يكو حتى رجائيرو راي خانه داي اك بارتي امي خبات خو بواره بيك بينن امي گوتن خو پارا زيده سرواره بيك بينن لازم ام گلی خو جبو خدمت کو کماسی وان هنه ام وان کماسیان پیک بینن لازم ام پارا گلک دواره باخفن و خبات خوی سیاسی گلوا دانه اوی گلوا باخفن به اشتغلن yani sıkıntıyama her giring eve yani lazım em siyaset ejip çeki binle orta o bin normali ki xabat ki pek binin tabi şehrime de em bejin yani siyaset gele binge ki ideolojik xwara cigirtiye evi emi guherin em neyta guhertin ku gelime bi avi bariye xalime neyne astengi te berdevam bike tabi helbijartine ki herimiye techisleri da gut lazım ne ku geliriye insanime gele bu hizmeti u kemasi xo pek binin namzeti xo bi avay tercih biken ku rey xo sab amilin ama ji xabati xo para gelek bi avay peşve ben u axaftini xo ser milletime امروزا واشين. بله هربت دورده مجارك دنج درته كل هرمه لجلجة كنها قيوم هنا خبات وخدمات وانشي وتأثيره لسر رايناك بارتيه بكن بيجومان قالوا دورده ام بيجن سلفه بيشيا ويكون هال سر كارن ام بيجن حتى انها رازبونا خلقي شوايه خدمتين كودكن شوانه پشتی کون ببن شاردار و پیوه ونه خبات و خدمتن شوا بکن یعنی خلق به شعبه که چوان ها لخدمتن آن هادنیره
براستی یعنی عالی خدمت دا آستانگی نینن یعنی سرانسری دا یعنی کاروبار قیومی بله نکو تشتکی باشه یعنی مثالی داجی وهاد گود یعنی آق پارتی باجار مده محالفته نها قایون بله. به دست دولت هاتنه görevi lazım evji bete guhart. Ali hizmeti da memnuniyete ki mezunla milleti de heye. Libeli به دست نامزدان و هلبجارتن نایته پیکانین کن وقتی بساجی بت اف نابینیا گل و ملت و قایوم آدم مسافه دیته آخافتن لازمه پشتی هلبجارتنی او مسافه ارتی دا رابه انسان کود خوازه نامزد خورا باخفه دست خوا لیده بدله که گرم تکیلیا گل بکه بله شفر دجید به avantaj و هبه یعنی ونه دنوا گل دبن ونه جنوا گل بن و ونه راست راست جبر کنجی بله بله الوانه و الورن نه از 5 سالی ما و 5 سال از نام ملت دام جیان خو بردوام کریه چند روز بریان ها از سروکی اودیا پیش از ازیو بازرگانی یدیم یا راستی مجیان خو هر دم از مالبات خو و دایی که خو یعنی مزل ما الوانه نه ما تم جیان خو نا گلیدا در باس کریه از نها محلی وانه و گنده وانه و بازار وانه ناوچه وانه همیاد زانم به دهان جار از چومه حاتمه مکار کریه انسانان زانم عشیرا زانم آخافتنی وان زانم لحچه وان زانم نکوتنی نا کردادا یعنی نا ترکا داجی نا کرهسنیان جی نا عشیرا داجی مجیان خود بردوام کریه لازمه انسان مجی به وی آوایی هم کاروبری ما یه پیشیه دا ما کری یک پشتی هلبجارتنی امی به چه آوایی کارام بکن به چه آوایی امی آستانگی پیشیا ملت دا راکن یه گله دا راکن گلمان به دلکی زلال به زمانکی زلال جوارا بیجن انسان گله ما گله وانیان پارا گلک مناست کنش خواه یکو مناس ناکنجی امی جوارا بچن و خواه جوارا بیجن دانا ناس کرن بله نها گلو گهدارن بین وانی یش باجار وانی یک وناس کن یعنی یک وناس نکن گوتنه و اوش وانا چی بن یعنی ونه خوب بدن ifade کرن ونه کارو خبات خو ونه بیجن دستری داوند خوازن چی بیجن جوان کسان را یعنی اول هلبجارتنه کی هرمیه لازمه ببی آوایی کی کو جوارا خدمت کی باش پیک بینه گله وانی کو ترجیح خواه بوی آوایی پیک بینن و رای عملاندن خواه بوی آوایی پیک بینن از نخوازم گله وانی به سیاست کی ایدئولوژیک و سر کیملیک پیش روژه دا خواه ifade بکه لزوم آبی جنینه یا راستی یعنی از بیشم هر کی بت کوانه دا جیان خو بردوام کد ifade خو و سر کیملیک خو چو آستانگی برنینن ام تکارن هبنجی ام تکارن اوان گوهرینن لازمه ام نا سیاست دا و زمینه که دموکراتیک ده آستانگی خو بین نهولی و کلوزم تکد گوهرتینان امسا بین زمان بوی چندیجی از جاردی بوی سایه پروگرام ودا بیشم گله وانی ایلا سخنتی خو و آستانگی خو به رای کی دموکراتیک ده جبو هلبجارتنا گالری ملحظه بکت یعنی ذهنی خو و عقلی خو ببی آوای بشوپینت بانگا من اوه یا راستی یا یکمین یعنی هیوی ام بیشن جهل بجارتنن هرمی حتی انا راین که جارادن آق پارتیه جستاندیه لهولینه گلو و فرقیتا و حیاما بوریه و چی به یعنی اون فرقیتا که هیزده که قوتا که چوا وند خود مشیانه که چوا بینن برای حسن نها یا راستی 10 سال بریان ها کوچاق نامزد شارداری حرم وانه باجار وانه
براستی خبات گرینگ نکرنه یعنی شهرکی نودنگ وان استانبول و انقره پیشی داشتی دیسا شهرکی نودنگ بی یعنی از داویا 10 ساله دا بری خدمه چو شارداران آستانگی وانی جبو آستانگی وانی خباته که گرینگ نکرنه گله وانی جی اوی ببینه به ترجیح خو ملحظه خو به وی آوایی پیک بینه از باورم امی وی فرقی نابینی دا راکن از تخمین که نسان ملت و 10 سال بوری و 5 سال بیت گله دانته هر کو کی جوارا کو ته خدمت که باش و آستانگی و هولی دا راکت ترجیح خود به وی آوایی پیک بینت از وی باورم ته هلبجارتن آمد جی او ترجیح ته او بت پارا گلک ته در اختیارتی. بله هویا و استابه از بجم هموانی و همجی خلق ما و گهدار کردن لبری سپاسی خوش وارد کن. هم سپاس. باشه کوناتن. فرصت دامه زور سپاس. بله دستون گوه ساقه ساعتا و خوش مالی آوا. برز نجدت تقوا بمرا بود تماشوان گهدار نجا نامزد شارداری باجار وانه بو و لگل ما آخوی پلان و پروژه خود گوت دا آخ پارتی ده اوش نهاو ببه نامزد و نامزدی خوشی جنها و پده اعلان کریه امجیش و در سرکفتن جرد خوازن بله به شکلی وی آوای مجی خاطرش و بخوازن سبدیسا ساعت 7 نیواد مل پیش بروی بن مجار و روژه بن گرینگ و ین سرکه ین کو درکتن پیش لناو ولد و الباجار و باجارو کمه اما دیسا لپیش بروی بن نها بمین نوا خیر و خوشیده